The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya, ni inzobere muri politiki, arabimenyere cyane ariko azi n'amateka cyane, nubwo umuntu asesengura cyane cyane n'iby'ubukungu. Hari inkuru bitangazamakuru byinshi byagiye byandikaho ivuga ku ntambara Donald Trump ubwe yigamba ko yahagaritse, noneho ngo zabaye intambara 10. Ibinyamakuru byinshi bikagira izo mpaka zo kuvuga koko izi ntambara 10 Trump yarazi yahagaritse, mu gutangaza rero ko habaye agahenge k'imirwano hagati ya Israel na Libani. Trump ubwe mu magambo we yavuze ko ari icyubahiro kuri we kuba yarahagaritse intambara 9 ku isi hose, iriya y'agahenge ka Libani na Israel ngo ikaba igiye kuba iya 10. Iyo bazigarutseho bavuga intambara irimo ya Israel na Hamas, Israel na Iran, Pakistan n'Ubuhinde, hakazamo n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bavugamo za ntambara Thailand na Cambodia, Romania na Azerbaijan, hakabamo Misiri na Ethiopia na Serbia na Kosovo. Izo ntambara zose Donald Trump avuga ko yariwe washyizemo akaboko ke akazihagarika, ariko bitangazamakuru bikavuga ko hari n'izitarabayemo kuboko kwa Donald Trump. Mwarazikurikiranye muzi cyagiye kizitera Trump koko zira ntambara mubona ko ari 10 yarazihagaritse, cyangwa cyane cyane ko ari n'izigikomeje ubu tuvugana? Biragoye kumenya ibyo Trump avuga, niba abivuga bikuye ku mutima cyangwa bikuye ku bwonko, sinzi uko nabivuga. Ariko ibintu Trump avuga cyane se aba yibaza ngo arabwira ndi, yibaza ngo arabwira abana bo muri maternelle. Trump izo ntambara avuga yahagaritse hari n'ahatarakandagira, yazihagaritse kuri radio. Trump yari yakandagira muri Congo, Trump yari yakandagira muri Ethiopia. Misiri na Ethiopia bigeze birwana, byagiranye amakimbirane akomoka ku ruzi rwa. None se amakimbirane n'intambara n'amakimbirane nayo adafashe kubera niba bafashe iriya barrière de renaissance n'amazi ni Nili ica muri Ethiopia. Gufata Nili subwo guhagaritse wihagaritse, numara kuzuza amazi ntagumayo arakomeza agende. Peut-être debishora gabanuka gatoya, ariko ntabwo byahagarika Nili ngo abanyamisiri bicwe n'inzara. Ariko kubera kwiyemera bakumva ko nta wundi bakora kuri ayo mazi, Nili ica muri Ethiopia igice kinini. Ethiopia ni igihugu kitagitoye, igice kinini, kuko Ethiopia ni igihugu kamwe cya plus de millions de kilomètres carrés, ni nini. Iyo Nili irahaca ifite n'umuvuduko munini, ko Ethiopia ni igihugu cy'imisozi. Iriya barrage de renaissance kuyuzuza, kuko ni mu miliyari 72 bya metero cube, miliyari 72 bya metero cube kuyuzuza. Kuziriya barrage byafashe hagati y'imyaka 10 na 15. Kubera iki byafashe imyaka ingana gutyo? Ntibashobora kudevia Nili yose, bagomba kureka Misiri kagumibona amazi, ariko bagafata igice cyuzuye barrage yabo. Yamara kuzura ntaguma muri barrage, arasoka akagenda. Donc gushaka ro kubuza Ethiopia kuba kiriya barrage ni kwa kundi badashaka ko igihugu cyo muri Afrika gitera imbere. Nta kindi, nta sense byari bifite. Trump yaravuze ngo bayirasire ya barrage, ariko kumwe nakubwiye ugusida atambaraga igifite, ntabwo byari gushoboka, kuko bahise bazamura abantu muri Tigre barwane biyo bave kuri bagire independence. Yego, ariko arabonye ko Ethiopia ibanesha. Bari bafashijwe na ugusida yose na Union Européenne. Ethiopia burya yarwanye na Union Européenne na ugusida na Amerika, ariko irabatsinda. Yabatsinze kubera iki? Kubera Chine na Turki na Iran. Ubu ndashaka kwereka nyine intambara Trump ariko aravuga ko ari izadashobora gutsinda, ntiyo ntayitsinze. Intambara utatsinze ukavuga ko yahagaritse. Ntabwo Misiri ari kubona ukuntu Ethiopia yitwaye muri Tigre ngo yubahuke gutera, kandi nta gihugu gipfa gutera ikindi buriya barakubeshya. Kandi noneho no muri histoire
Ethiopia na kera hose imaze gutsinda Djibouti intambara enye kandi Djibouti y'amamaruki ya Empire Ottoman. Oya Empire Ottoman ntabwo ari Amerika ahubwo ari Iran. burya Djibouti yize plutôt Misiri unuyu munsi tuwe n'abaperse abongereza bigize nibo bayikolonije icyo gihe ariko yari Empire Ottoman nozi ko yari ifite imbaraga nazo nyine. Ethiopia itsinze inshuro enye hanyuma ubwa gatanu Ethiopia itsinda Italy nicyo gihugu kitakolonijwe muri Afrika. Le 1er mars 1836 itsinda Italy nicyo gihugu kitakolonijwe. ubwo se Trump avuga ngo hagaritse intambara ya Ethiopia gute? Ethiopia biriya byabaye ibiganiro cyangwa habaye imbaraga zo gutsinda kwa Ethiopia ariko nta kuboko kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nicyo yavuga ayirwanya nta nubwo yamwumva kuko muri Ethiopia ni wambe birukanye abanyamerika babaye 24 abanyamerika bari bahari 24. Trump yitira ko yatsinze kwiyemera. Trump yavuze ngo barase ruriya rugomero Ethiopia se ni bicucu. Urumva baragiye bafata Premier Ministre bamuha Prix Nobel de la Paix. Prix Nobel de la Paix icyo bivuga ni nka kure bayihaye Mandela. Trump yarayirwaniraga mu minsi ishize natekereza kurwana Prix Nobel de la Paix nabiri yarimo. Hanyuma bayimuhaye kubera iki? Bateganyaga gutera bavuye muri Tigre bagira ngo nyine zitware nk'umuntu ufite Prix Nobel de la Paix. Nuko bene uwo ngo ntashaka intambara aravuga ati twumvikane nibyo bashakanye. Noneho Tigre ibe pays independent kuko Ethiopia ni ibihugu 10 bifatanye ni fédéral bashaka Tigre vemo. Iyo Prix Nobel de la Paix Premier ministre ntigize ayiha agaciro yayitaye muri pubera ajya ku rugamba yagiye ku rugamba ko n'umusirikare ntabwo yabaye nka Mandela. bisa nkaho baba bashaka kuyimuzirikisha ngo atarwara. Niko bigenda na Mandela ko ari kugira ngo nyine bamuzirike we byarafashe Mandela byarafashe Afrique du Sud yayihaye abazungu nyine kubera ya Prix Nobel avuze ati twese turaba Sud Afrique reka twumvikane tubane gutya bagume bategeke ubutaka itegeko ry'ubutaka ntiyarihindura 4% rifitwe na 80% by'abaturage 96% bifitwe na 20% y'abazungu. Banque nationale iri privatize ni y'Abongereza. Bombe bari bafite bombe atomike bari bafite na masantere nucléaire amasantere akora bombe abiri byose babijyana muri Amerika. Okay, ndabizi ko bababishe ngo barabidetruije ntabwo ari byo kuko ntushobora kudetruiza bombe atomike mu gihugu bombe atomike zingana kuri bazidetruiza hakagira umuntu usigara se ntibishoboka. Bazijyanye muri Amerika. Urumva rero Mandela nyine Prix Nobel yarayikoreye. Ariko muzo Trump avugamo n'intambara y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo ko yahagaritse ndetse n'iya Thailand na Cambodia. Muri izo ngizo yavuga izo ntambara ntiziba zisa yavuga intambara y'u Rwanda na Kongo biragoye kuko u Rwanda na Kongo ntabwo byize birwa ntabwo wavuga ngo byararwanye nta gihugu cyagresheje ikindi kuko iyo u Rwanda rutera Kongo cyane Kongo gatera u Rwanda hari charte des Nations Unies ari gufatira ibihano yari kurasa icyo cyane kindi ariko hashobora kuba amakimbirane avuye ku bantu bafite amarelation congénitale n'abanyarwanda ariko ari abakongore noneho basympathize cyangwa babafasha bagutakambiyeho kuko niyo bahunze bahungera iwanyu bakabyita intambara y'u Rwanda na Kongo. Cyane habaye nka gasekuru nka aide runaka bikitwa intambara. Ubundi nta nubwo ari twebwe byose niba byavuyeho kuduteranya niba baduteranije kuko
niyo nkuko nakubwiye nk'iyo mipaka si yacu. Umupaka w'u Rwanda, umupaka uri hagati y'u Rwanda na Kongo, u Rwanda rwawushyizeho, ni Kongo yawushyizeho. Washyizweho nande? nibo bawushyizeho bajya kugabana Afurika ryari. Igituma nkubaza gutyo nuko nzi ko bababwiye ngo ni conference de Berlin. Conference de Berlin yabaye ryari? Yatangiye ryari? Le 15 octobre 1884, c'est bien. Le 15 octobre 1884 irangira le 26 février 1885. Umupaka uri hagati yacu na Kongo wagiyeho muri 1867. Reba rero 1867 na 1884 imyaka ihari. None uriya mupaka si twe twawushyizeho, si Kongo yawushyizeho. Ariko iyo wagiye kuwushyiraho rero bo ntibareba iki gihugu cyari iki, aba bantu bafite umuco umwe, bavuga ururimi rumwe, no barasatura, babatandukanye. Uratandukanye abantu bafite ibyo bapfana. Umwana ari hari, papa ari ahangaha, umukazana ari umukwe ari ahangaha. Bene mu bantu kubatandukanya bizatera ikibazo. Noneho ubegeranije n'abandi atanaho bahuriye, majorite bandi batabahuriye mu muco, atabahuriye no batabahuriye mu muco, cyane cyane muri culture, donc ntibavuga ururimi rumwe, ntibafite umuco umwe. Biragora usanga ufite tendance yo kugumana amarasiyo n'abo babatandukanije, kandi hari umupaka kuwambuka ari ikibazo, rinda kugira ibipapuro, conflit zishobora kubura rero. Noneho baba nabo mudasa bumva mutari kimwe, uri umunyamahanga kandi muri mu gihugu kimwe, uri umunyamahanga ukumva iwanyu nahanga muvuga kimwe, izo conflit nuko zizamuka. Iyo ntiyahagaze kuko nizo conflit ziracyahari. Niba Trump avuga ko yayihagaritse, ngira ngo abishingira kuri ku biganiro amazemo iminsi hagati y'abakuru. Kuvuga ngo yarahagaze yaba biragoye, kuvuga ngo yarahagaze ni intambara yahagarikwa natwe twebwe abanyekongo n'abanyarwanda twayihagarika. Yahagaze n'ubwa mbere ihagarara se. Intambara ntihagarara gutyo, ihagarara nyine bivuye muri mu bavandimwe bayikora, ko nawe turabavandimwe. Ariko ubundi kuvuga ngo umuntu wo muri Amerika yahagaritse intambara biragoye, kuko no muri 2013 yarahagaze, si ubwa mbere. Irasubira irabyuka. Ntuburo ntabwo yavuga ngo nayihagaritse, kandi n'ubwa mbere no Obama yahagaritse, ariko berasuye guhagarika intambara biragoye. Iya Pakistan ariko n'Ubuhinde nayo nuko yose iza gute. Pakistan ni igihugu cyaje gute none? Pakistan si Ubuhinde, ni igihugu bakase ku Buhinde, ni igihugu kinini 80 km², 80 km², bagikase ku Buhinde kugira ngo baprofise ko bariya aba Pakistan banabamizirima benshi. Abahinde bo burya bagira amadini menshi utabara, bafite imana nyinshi, 31,000, bafite 31,000 dieux. Hanyuma rero kubera bashakaga Ubuhinde niho puissance, ko gucamo igihugu utinya ko cyaba puissance, kuko ni nyine nakuvuga agahu gato yaberwa ngo kabe puissance. Agahu gato ntigashobora kuba puissance, sinzi kubizi, nta profondeur stratégique bagafite. Banga ko Ubuhinde bugira puissance, kuko uretse ko na Pakistan nta profondeur stratégique ifite tendance yo gutera Afghanistan. Irebe ko yagira profondeur stratégique, niki shaka buya kuri Afghanistan, kwiyiruta n'ubunini. Pakistan mu 700,000, indi ni 880,000, ariko plutôt Afghanistan. Ariko Pakistan ishobora igira tendance
yo gutera Pakistan rebe ko yafata yagira profondeur stratégique kuko iriya misozi iri muri Afghanistan iriya ni profondeur stratégique nacyo gitumubona yananiye otani imyaka 20 yose iriya ro Pakistan kuvuga ngo yarayihagaritse nta gitangaza kirimo kuko niba yayiteye n'ubundi urabona ko n'ubuhinde bwagize bombe atomique bakoko bashoboye kose na Pakistan irayibona ibihugu bifite biri dote y'amabombe biragoye kuvuga ngo intambara yabo iratinda kuko niba turwana mbonye ngeze ndi kuri pied du mur ushobora kurekura bombe nayirekura nawe ukayirekura twese tugapfa hari rero ntabwo bwagaritse intambara ya Pakistan barabitaniye ni kuko ni ya Israel na Hamas ivugamo akavuga ni ya Israel na Iran yo wenda ikinakomeje nazavuga ko ziri mu zo yahagaritse nisi yahagaze ni yahagaze yarahagaritse Israel na Hamas yarahagaze ko Trump ahubwo ari umusazi aravuga ngo ashaka kwimura abantu muri Gaza abajyane muri Somaliland kwa kwinabwe ko bashaka kwasigara 20% abarabu bashaka ngo kuba deporta babahe n'amafaranga ashoboka yose ari kubagende hanyuma Israel avuga iti nzabagirira nabi nzagenda mbatraumatiza bica bamugaza bahungire muri Egypt no muri Jordan ati bagiye muri Egypt no muri Jordan urumva niya gahunda kubwiye batababwira icyo bita nettoyage ethnique Israel nibyirimo nettoyage ethnique ni genocide ariko hari abantu bemerewe gukora genocide batanahano hari abantu bemerewe gukora crime de guerre kwica ntibanahano ni ugusida amakrime Israel ikora ntishobora guhana amakrime Amerika ikora ntishobora guhana yarabonye ibyo yakoze muri Iraq hari wigeze hana Bush bwabonye crime bakoze muri Namibia muri 1904 uriya Van Rotel n'umudage bishe 80% ya population namibienne bahanye cyane ubundi bagize muri Amerika ari tuwe sibyo Amerika ari tuwe na cyane barabishe bose basiga 5% bahanye ibintu tubamo ntabwo tuzi ibyo ari byo utekereza yiye mpamvu Trump avuga ko zira ntambara zose yazihagaritse araho bifitanye isano nuko wenda agira uruhare runini n'igitutu Amerika ishyira ku tutashyiraho nta n'uruhare runini ashyiraho intambara aravuga gusa nukuvuga kandi intambara nyinshi nibo baziteye kuvuga kuriya ndakubwira impamvu ni psychologique iyo empire iri kwiragwa kandi zi yuko bagomba kumenya ko ariyo ya mbere abashaka kugira ngo ntumenye ko hari icyo atakaje mwumve ko Amerika ikiri gihangaje nacyo bituma president yavuze ngo arashaka kugira Amerika ngo America first Grand America nivyo arimo kuko yavuze ati America d'abord ati ndashaka gusubiza Amerika ubuhangange donc uruko yarazi ko yabutakaje ashaka kubereka ko Trump ibyo yavugaga muri mu kwiyamamaza kwisubira kuha Amerika ubuhangange ariko arerekana ubuhangange yayihaye niho kuvuga ati babona icyo nakoze noneho kuko ikintu bita opinion publique ni ikintu gikomeye cyane kuri mubona Amerika subwo buhangange bwa Trump yavugaga bugendanye n'izi ntambara ziriho n'izateganya n'ibindi byose ubuhangange kugira ngo ejemo igire ibigihangange igomba kudomina muri secteur enye économie militaire technologie domaine technologique de domaine culturel muri izo zose ikisigaranye peut-être ni culture gusa ikoranabuhanga ko bateye imbere muri technologie bateye imbere Iran bikiriho muri technologie bari gutera imbere Iran igasambura amapatriote bari bazi ko amapatriote nta kintu gishobora kuyasambura muri technologie bateye imbere amadome de fer ya Israel yasotse ubwa mbere hanze bari bazi ko kwisi ikasambura
bateye imbere muri tekinoloji gute Iran isohora misile batigeze babona drone kamikaze zagiye hanze bazibonye rimwe muri Ukraine ntibari bazi ko zibaho nta tekinoloji bateye imbere gute kuva ni Snowden wa mu bintu wakoraga muri CIA gahunga Edward Snowden yajyanye amasokre yabo Amerika iratakara ubundi bari bafite logiciel zibuza ibindi bihugu kuzamura tekinoloji yacu ubu ntacyo bafite babateye imbere muri tekinoloji iyo Amerika iza kuba idomina muri tekinoloji ntabwo Putin aba yarafashe Crimea ngo baceceke baba baramuteye iyo yari itembere muri tekinoloji ntabwo ifite ubwoba bwa Chine iba yarafashe Taiwan uko Taiwan Amerika nitakaza Taiwan itakaje ikintu gikomeye cyane muri tekinoloji kuko utafite ama semiconductor wakora iki udafite terehari wakora iki umuntu ukontrola terehari ni ukontrola economy mondiale ninde ukontrola terehari ninde na Amerika na Amerika ni Chine ubwo nashaka kubwira ko ari domaine économique ntayifite Chine niyo ifite domaine technologique ntayifite militaire ntayifite kuko na mbere ntigeze yigira hari équilibre n'igihe yavuga ngo atsinze gere forward kuri economy hari équilibre yo n'Uburusiya hari équilibre ntabwo yayimetirizaga 100%. Icyo gihe gusa muri igihe cya 91 yari ya mbere muri economy muri militaire hari équilibre n'Uburusiya muri technology Uburusiya bwari imbere mwese muzi Sputnik hanyuma muri culture yo yari ya mbere ko nta numuri attiré par la culture chinoise cyangwa culture russe abantu bose banga koka ama prix Nobel ni menshi wabo abantu benshi bavuga icyongereza muri culture ho yari nicyo cyonyine isigaranye Rena tukana ku musozo nkurikije ko tuganiye kuri izo ntambara Donald Trump avuga ko yahagaritse ariko nizo Amerika yarwanye niziri kurwana ubu niba numushe neza murasa nkaho muvuga ko kwishora mu ntambara kwa Amerika ku butegetsi bwa Donald Trump byarushijeho kujyana Amerika hasi abantu bayibona uko batari basanzwe wenda banayitekereza ntabwo ariko egase n'ituma bavuga ko intambara iza Trump yaje mu ntambara zisanzeho yarazikomeje gusa yazisanzeho Taiwan bari mu ntambara kuri Biden na Ukraine bari mu ntambara kuri Biden donc Trump yaje ni continuité Amerika ntiyize bitaba mu ntambara gusa ntazitsinda ya henshi kura mu isoni nka Vietnam nuko nka Afghanistan nuko Ukraine nuko na Taiwan nuko ntayitsinda ni yani ntayiza gutsinda Trump ashaka ko Amerika iba America great again nyana tabizi ariko arashyira muri serikeye Dieu merci ariko arashyira muri serikeye kugira Amerika ibe wo mugabane ukomeye cyangwa icyo gihugu gikomeye nk'icyo Trump yifuza tutabirebeye hanze ubundi yakora iki mu ruhando mpuzamahanga ibindi bihugu byakoze kugira ngo bibe ibihugu mugaragaza ko bikomeye ubundi yakwireba ikarika gusa muri ideology yabo ya Occident kwireba biragoye kuko ni ibihugu bidafite uko byabaho bitibye ibintu Amerika hiri si wabo sibyo si wabo Trump ni umunyamerika se Trump si umudage Abanyamerika ni abantu babibura ibimukira hariya bicaho bahasanze bahatuye barahatura ndetse n'abanyamerika Amerika yabaga hose sizina bayise
bayize bahereye ku Espanyol bitwaga Amerigo Vespucci. Amerika yabagaho uretse n'ibyo iriya bagize yari koloni y'abongereza abongereza no bagiye hariya barahakoloniza bafashe independence mu 1976 izina barayihindura undi yitwaga Nouvelle-Angleterre bayita Amerika bivuye kuri Vespucci, Amerigo Vespucci, Espanyol, explorateur. Kuko iyo ushaka ko ikintu kibi cyawe ukita izina, je te nomme, je te possède. Rero iyo bavuga ngo kugira ngo bareke kureba hanze biragoye kandi arabo hanze n'ubundi ni nko bavuga ngo Israel ibeho yonyine itari byindi bihugu bituranye gute si wabo. Israel benshi baje bavuye mu Rusiya barabazana bashyira hariya muri Palestine, ntabwo bazanye ngo batungwe na zira 13000 km², babazanye ba contrôle golfe yose bagure banayibe. Rero biragoye kugira ngo batekane. Amerika nayo yari yaguye kontinent yaguye ibihugu byabo bihagije ifite ibihugu 50 igumye gutyo, uretse ko bitanashoboka uko ibyo bihugu nakubwiye bishobora kuzavaho nka za California za Texas hari gihe zirikana independence bavuga Espanyol, bavuga Icyongereza ku ngufu ariko ubundi bavuga Espanyol. Amerika ntibyagutangaza isambutse nakuri Uburusiya havuye 15 na Amerika birashoboka akavaho ibindi nk'ibyo 6 bikavaho n'ibindi bikavuga zasigara bya 13 byatangiye nabyo byafatanye ryari 1962 na gatatu mu 1863 kuri Abraham Lincoln icyo bisi la guerre de sécession nabyo byafatanye kubera birabura ntibyari no gufata iriya ntambara ntibari kwitsinda ariko bafasha birabura bari bahari barabwira ati tubemereye kubakura mu bucakara tubagira abasitwaye Amerika iyi ntambara tugiye kurwana mu irwane nk'iyanyu barayirwana baratsinda ariko hapfiriye abirabura utabara barinze bavuga 400 ntibashobora kuvuga bose ariko ntibari kwitsinda. Reba abanyafrika bashoboye gukora États-Unis d'Afrique ariko d'Amérique ariko bananiwe gukora États-Unis d'Afrique, c'est ça. Urebye ibihugu byizerera muri Trump cyane ibi byacu bikumva ko ari nicyo yafasha. Nakubwiye kwizera muri Trump ni ibintu bisanzwe, uguhatse niwe wizera n'ubundi. Nakubwiye ko twebwe nta bihugu dufite nta independence dufite. Niba twumva ko Amerika ari igomba kuduha inkunga, Uburayi bwo gomba kuduha inkunga, nibyo naho twizerera n'ubundi. Yes, umwana azizera muri papa we. Afrika nous sommes des enfants adultes. Na Trump ntavuga biriya binazi ko abwira abantu bakuze. Kubera bintu avuga azi ko harimo abatabyumva. Ariko azi ko harimo ababyumva. Cyane nk'aba muri Afrika nyine barabyumva. Kubazi ko niba shobuja avuze ni Imana. Ni icyo colonisation ivuga, wowe utakaza ikintu bita estime de soi, ikizere muri wowe ugashaka kumera nka shobuja, kwambara nka shobuja, kurya nka shobuja, kugenda nka shobuja. Uzarebe ntuzabona muri Afrika kubera Occident ntuzasanga urubyiruko bakenyera ipantaro bakenyera mu mavi batuboye amatwi ari abahungu bafite amadrede bangurumogi none bagifite na tendance yo butinganya. C'est ça. Tarusa reka tubashimire ubutaha tuzaganira ko abantu benshi bakunda kubyibaza bakavuga ko Amerika ngo itinya igihugu cya Korea cyane kwa Kim Jong Un. Tuzareba impamvu Amerika n'icyo gihugu cyitwa Korea cyasanze na cyari igihugu gikomeye cyane, ndetse uretse na Amerika n'ibindi bihugu ngo bishobora kuba binagitinya ku buryo bukomeye. None se hari igihugu Korea yari yatera bariya abantu, igihugu cyose gifite ubumwe, namwe mugize ubumwe babatinya. Nta ntwaro ndabona ikomeye nk'ubumwe. Igihe cyose ribyo mukora byose mudafite ubumwe
ntuzavuge ngo murahari nushaka ujye uhura akavarize kawe wagafunze uzi ko ushobora guhunga ide mu marotre kuri dinuri ifite ubumwe sibyo tuzabiganira nubwo bavuga ko ngo hari abandi bavuga ko ariko ngo bayobowe n'umunyagitugu hari umunyagitugu ruta Trump warumva habaye intambara muri Korea du Nord umunyagitugu gute erega icyo gitugu muvuga cyavuye hehe nticyavuye muri Occident so bakivuga warumva umuntu uvuga igitugu muri Chine cyanye muri Korea du Nord ariko se niba nta ntambara iri iwanyu ni gute wareka kwishima ariko niba mu gihugu cyawe hari abantu baba mu mashitingi hariya bavuye mu ngo zabo hari abana batiga kubera intambara ukavuga rero ngo perezida ufite se umunyagitugu amazeho amezi 5 cyangwa amazeho umwaka ibyo bimaze iki nizere ko abantu benshi bafite amatsiko tuzabiganiraho cyane Dr. Rusabagirishya mu twemerere tubashimire cyane ku bw'umwanya wanyu w'ingenzi mwaduhaye kugira ngo tuganire n'ubutaha rwose ku ngingo nk'izo zituma abantu bagenda bunguka ubwenge maso yabo agafunguka kareba hirya katobora kareba inyuma ya televiziyo ntareba amashusho gusa y'ibyo bamwereka nabyo tuzajya twifuza gukomeza kubiganiraho reka tubashimire murakoze namwe nta kibazo muri iyi minsi nkirino uzajya sinzajya nk'urira iminota